Всем привет, друзья! Это снова шоу Дида. Второй выпуск, и снова с вами я, Булат. Подожди, брат. Убери, опусти камеру. Что? Ты знаешь, такой же текст, да, такой же сценарий. Все круто вроде бы у нас, да? Все подготовлено, но мне первый выпуск не понравился, если честно. Нормальный выпуск был. Братан, ты знаешь, почему мы его закинули вообще? Почему? Потому что ты просто долго сидел за монтажом. Это твои старания. Мы просто из-за жалости его Значит, тебе закинули. вообще ничего не понравилось, да? Ну, честно, если сказать, мне не понравилось. Это потому что, брат, ведущий плохо понял. Я ухожу с этой команды, понял? Нет. Это после всех выпусков, которые мы с тобой отсняли, да, братан? Да мы только один выпуск отсняли, что ты прям... Я с тобой, я пошел. Да подожди, что ты? Знаешь, что будет во втором выпуске? Что будет? Что будет? Есенин Люкен будет. Есенин Люкен? Да. Еще шоу Ирина Хайратовна будет в гостях. Ирина Хайратовна? Еще пару скетчей снимем. Еще и скетчи будут? Да. Ну, Братан, я в теме тогда. ну, как в теме? Только одно но. Что? Ты больше не будешь оператором. В смысле не буду оператором? Вот Аслан, познакомимся, он будет вместо тебя. Братан, в смысле я не буду оператором? Извини, брат. Братан, я столько сделал ради этого шоу, я не буду оператором? Да ты один выпуск только отснял. Дай камеру. Братан! Али, времени нету, давай. Мы это отснимем. Берись за камеру, брат, пошли. Итак, ребята, снова привет! Наконец-таки нормально начнем с нормальным оператором. Это второй выпуск шоу Дида. С вами снова Я Булат. извиняюсь, Булат, может, Али все-таки уйдет, а? Али, может, ты уйдешь? Ты мешаешь моему оператору. Вообще-то я был оператором. Ты уже не оператор, Али. Дай мы отснимем. Да. Не обращай на него внимания. И всем привет, друзья! С вами опять Булат, это шоу Дида, второй выпуск. И как вы помните, мы с вами разбираем послание. То есть о чем мы сегодня будем говорить? О коррупции. В принципе, о том, что это плохо. О человеческом капитале. Например, о казахском языке, о том, что вы должны учить казахский, о том, что я на самом деле сейчас должен был говорить на казахском. Сонымен достар, екінші выпуск, екінші шығарылым көреміз. Ребята, вы не устали смотреть бессмысленные видеоролики в интернете? Такие как Байзакова, Ахмадиев с Камчой или пранки. В информационно-развлекательном шоу Дида такого не будет. К слову, за последние 3 года за коррупцию было осуждено порядка 2500 человек. А в госказну было возмещено порядка 17 миллиардов тенге. Если мы хотим, чтобы казахский язык жил во веках, нам нужно его осовременить, не утяжеляя его избыточными терминологиями. За последние годы около 7000 слов было переведено на казахский язык. Это такие слова, как кылтима, пернетахта или сарыгисык. Ну, посмотрим, что же об этом думают наши с вами гости. Эй, алдик такси күтіп отыр далада, қайсы қара бехамат, белый Ауди. Итак, друзья, с нами Алдияр Жапарханов, участник YouTube проекта шоу Ирины Хайратовны. Итак, ты что тут делаешь? Иди на место. Алди, қонақсың ғой, брат? Ты что, братан? Иди возьми камеру. Я ты место? Нет, ты же не убрал с оператора. Жоқ енді. Пока, Миша жоқ қой? Я думал, камеру подержать надо. Нет, брат, сен қонақсың ғой. Он присел. Сори, брат мой. Итак, ребята, у нас сегодня в гостях наконец-таки Алдияр Жапарханов, участник YouTube проекта шоу Ирины Хайратовны. Добро пожаловать, брат. Давай ты представишься в 5 словах о себе. Парень, который любит свою страну. Очень патриотично павлодарский парень, который любит свою страну. Да, мы же в Нуротане сидим. Братан. Сегодня мы в этом выпуске говорим про коррупцию. Мы сегодня говорим про человеческий капитал. Вот спору нет, борьба ведется с коррупцией, но как бы ты ее ускорил? Что бы ты предложил? Я предлагаю смертную казнь. Предлагаю смертную казнь, как в Китае и в Беларуси. Потому что
Это, знаешь, одна из страстей это коррупция, брать деньги. Есть другие способы, надо работать просто и все, не надо ныть, то что у тебя мало денег там, ПГУ. Ты каждый день хаваешь, просыпаешься, видишь своих родных. В этом есть счастье. Счастье не в деньгах. И если работать, то все получится. Бог все видит, по-любому получится. Нормально делай, нормально будет. Да, короче говоря, да. Ну, Алдик Павлодарский, на казахском. Я просто в 2005 году менің мамам, оны басқа бір, короче, мен қалада тұрған едім, негізі. Қалада тұрып, қазақша мектепте оқығам. Үйде мама, папа бәрі қазақша сөйлейді, ауылдың адамдары. Сосын маманы басқа бір ауылға көшіріп жіберді. Ол жерде мама директор школы болған, бірақ ол районда қазақша мектеп жоқ. Жалпы сол ауданда вообще, в общем, ана ауылдарда қазақша мектеп жоқ. Одна из основных проблем, то что во многих наших аулах нету школ на казахском. А именно район. Допустим, моя деревня находится от Павлодара 50 километров в сторону России, и там в радиусе, наверное, 250 километров нету казахской школы. Я поэтому учился в Павлодаре именно в гимназии-интернат. Я там жил, получается, в Павлодаре, в интернате жил, где казахское обучение. Из-за этого у меня хорошо с казахским. С 4 класса я там учился, поэтому. Понимаешь, если ты казах, это не значит, что ты должен общаться, знаешь, на казахском и прочее. Это понятно, что ты должен на казахском общаться, но и кроме этого ты должен знать свою историю. Завтра тебя что-то спросит, я покладываю и жауап бере алмаса. А хотя у нас самая богатая история, мы настрадались очень жестоко, знаешь. И у нас очень интересная история. Не хуже «Игры престолов» даже у нас были некоторые моменты. Нет, серьезно. Просто балам өзінің тасы болу керек, по-любому в классе 7-8 уже, когда ер жеткеннен кейін уже түсіну керексің ғой, то, что сен оқу керек. На самом деле, дело даже не только в истории, на самом деле вообще в образовании надо учиться. Я не верю тому человеку, который говорит, что тупой человек становится миллиардером. Это, видимо, ему повезло, и в один день он обратно, короче, тупым станет. Тупой человек всегда останется тупым. Я не верю этому. Альберт Эйнштейн, говорили, плохо учился. На самом деле у него была всего лишь 1 тройка по контрольному. На самом деле. И из-за этого раздули. Он очень хорошо учился. Все хорошо учились. И те, кто бросал учебу, они на самом деле очень хорошо учились в своих колледжах. Они бросали учебу только из-за того, что они переросли это образование. А наша молодежь неправильно это понимает. Они понимают так, что я брошу, сейчас донерку открою, миллионером стану. Все, короче. Бросить учиться не значит бросить вообще. Да, учебу Да. вообще. Человек саморазвивается всю жизнь, никогда не поздно учиться, понимаешь? Ура, ура, достар! Алдарыңызда Қазақстан КВН одағы Республикалық жастар қоғамдық бірлестігінің президенті Есен аға. Қош келдіңіз, Есен аға. Қалайсыңдар? Шүкір, жақсы. Съезд аман-есен өткізіп алдыңдар. Съезді өткізіп, кішкене YouTube-ға көшіп жатырмыз. Осыған орай бірден өзіңізбен бастасақ, Есен аға. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттап берсеңіз. Былай айтайық, мақсат қою, абырой, жауапкершілік. Осы үшін. Келестен, Жайдарман қозғалысы негізі мыңдаған әскер бар. Шынымен әскер деп айтуға болады да оларды. Жастардың бағын ашатын бір ғажайып әлем десек те болады. Осыған орай Жайдарманда Масляковта, мысалға, Масляков младший бар. Есен ағаның ізбасары кім болмақ деген үлкен сұрақ. Бұл сұрақ 1727 рет қойылып тұр. Негізі бұл Жайдарман, былайша айтқанда, Ресейде мысалы КВН ол өз алдына бір бағдарлама, өзіндік қозғалыс болса, бізде бұл кішігірім алаң, және соңғы жылдары біз бұны 3 бағыттағы әлеуметтік жоба есебінде жасап жатырмыз. Яғни бірінші қоғаммен байланыс, екіншісі әлеуметтік желідегі сауаттылық. Себебі қазіргі таңда әлеуметтік желіге көшіп жатырмыз ғой. Яғни өзін-өзі бір көрсету құралы, үшіншісі интеллектуалдық ойындар. Қаласақ та қаламасақ та осы үшеуі міндетті түрде қазіргі қоғамға керек азаматтардың тәрбиеленуіне керек дүние. Ал енді менің ізбасарым есебінде бұл сұрақты көп қояды. Мүмкін мен жалықтырдым ба? Жоқ. Мүмкін мен шынымен біреудің көңілінен шықпай жүрмін ба? Өзімді осы жастардың ортасында жүргеннен жас көрінемін. Әрине уақыт бар, әлде де болса жаңағы жұмыс жасаймын деген жастар болатын болса ешқандай қарсылығымыз жоқ. Енді ол жақта отбасылық жаңағы бір ұрпақтар сабақтастығы есебінде қарастырып өзінің баласы, одан кейін немересі жүргізіп жатыр ғой. Менде ондай жоқ.
жалпы менің туған туыстарым ішінен жайдарманға қатысы бар жандар жоқ. Сондықтан да мүмкін бір уақыт келгенде басқа бір жан болар. Әзірге ол сұрақ ашық. Наполеон өзінің әскерінің әрбір сарбазын білген. таңдаған, иә. Сіз әрбір жайдарманшыны танимын деп айта аласыз ба? Барынша. Аттарында, есімдерінде сақтауға тырысамын. Кейде бұрын осыдан 10-15 жыл бұрын ойнап кеткен балдарды кездестіресің ғой, жігіттер мен қыздар. Сол кезде о, қалайсың, қайда жүріп жатсың? Енді жалпы былай елдің алдына шығып, кішкене көрініп ойнаған жандар болса, оны ұмытпауға тырысамын. Бірақ енді жүгіріп келіп, бір зат әкеліп тастап кетіп, қайтып жүгіріп кеткендер енді ол енді қиындау сөздің ашығырақ. Бірақ мейлінше ұмытпауға тырысамын. Ендеше саға сіздің есте сақтау қабілетіңізді тексеріп берсек. Жайдарман ойындарында саясатқа байланысты әзілдер көп айтылады, Иә. Соның ішінде жемқорлыққа байланысты айтылған бір әзіл есіңізде бар ма? Тіпті білмеймін. Бірақ енді біраз нәрсе айтылып жатады ғой. Өткенде мындай бір әзіл болған. Жаңағы букмекерлік кеңсе деп тұрады да. Соны ауылдың әкімі бүкіл ауылға берген бюджеті сол букмекерлік кеңсеге салып жіберген да. Сондай бір әзіл болған. Сөйтсе соңғы 500 теңгені біреуге салып жіберіп, сөйтсе ол 500 теңге суға бөлінген ақша екен. Соны қайтарып алады да. Ауылдың мәселесі енді су, жол ғой енді. Сондай нәрселер бар енді жаңағы айтылғанда. Сол бір сәтті шыққан әзілдердің бірі болды. И напоследок давайте устроим блиц-опрос. Очень актуальный вопрос для шоу Ирины Харатовны. Астана или Алмата? Со стороны творческой тусы Алмата, со стороны со всех сторон Алматы. Масляков или Есенова? Есенова. Потому что я начинал жайдарман. Обучен. Многому научился у него. Да. Күлтегін или Камызяки? Күлтегін. Ауылда ет жеп болғаннан кейін осындай жағдайлар жиі болады. Ай күләш, ана екінші стол жидандыр тез. Қант қоймапсыңдар ғой. Қазір қояды қазір. Жеңге, ана, покойда пішін. Отыр! Покойда. Отыр! Болды ма? Енді болды ма? Сәлима, самаурын қайда? Ау? Самаурын қайнады. Қазір. Болды, сорпа әкеле беріңдер. Нормально общаетесь или Юфрейм? Сам Нормально контент общайтесь. пишет. Нормально общайтесь. Карлгашка или женщина-кошка? Карлығашка. Женщина-кошка убежит же. Еще раз царапала, да, всю спину. Да. Свойственный Иринке шоу Ирины Харатовны стиль или кинокартины? Лично, типа. Ну как бы тебе сказать? Это совсем два разных проекта. Угу. Ну, который больше по душе. Ну Ирина Кайратовна, конечно. Свойственный стиль, да. Да, конечно, наш стиль. И напоследок, спасибо, Ладик, во-первых, большое. В камеру твои пожелания. В целом для молодежи. В целом для молодежи. Для наших сверстников. Қазақстанның жастары сабақ оқыңдар, қазақтарды сүйіңдер, Қазақстанды сүйіңдер, барлығымыз бірге ерте бүгінгі күннің жастары ертең күннің болашағы демекші, ертең бүкіл халыққа, бүкіл әлемге қазақ ретінде танылатын ол біз жастарымыз, сондықтан да сабақ оқыңдар, самое главное. Былай аяқтайық. Блиц-опроспен аяқтайық. Иә. Екі ғана нұсқа айтамын, сіз біреуін ғана таңдайсыз. Енді таңдау қатты қиын болып баратса ғана кішкене түсіндіріп өзіңіз айтасыз. Казахи әлде Спарта? Казахи. Астана қаласы әлде Шалқар қаласы? Шетірғыз. Қалай? Шетірғыз. Мен туған жерім. Шалқардың ішінде Шетірғыз, иә? Шалқар ауданының ішінде. Әзілді қай жақта жақсы түсінеді?
Оңтүстікте ме әлде солтүстікте ме? Екеуі де. Екеуі де. Иә. Ал қай жақта жақсы түсінбейді? Ол айтуға болмайды. Әзілдеуге байланысты. Подачаға байланысты. Иә, әзілдеуге. Соңғы сұрақ. Негізі терең ойланып қарасаң қиын сұрақ сияқты. Спорт па әлде өнер ма? Спорт. Спорт. Иә. Неге өнер емес? Өнерге мен аса бір қатысым жоқ, мен тек ұйымдастырушымын ғой. Мен өнер иесі емеспін, өнер адамы емеспін. Өзіңіз спортпен айналысасыз? Айналсам деп айта алмаймын, бірақ қатты айналысқым келеді. Қолдайсыз? Иә. Енді жалпы өзіңіздің жастарға деген нақты айтқанда жемқорлыққа байланысты және де тілге, адами ресурсқа байланысты айтар бір ұсынысыңыз болса. Енді кейде айтады ғой, бірдеңе болса отырып алып жоғары жақты жамандап, ананы жамандап, мынаны жамандап. Қазір сөздің ашы керек, елде біраз мүмкіндік беріп, біраз жағдай жасалған. Оны барынша көрсетпей жатырмыз. Бұл жерде ең бастысы білім, екіншісі мынау тұрақтылыққа білетін, бір өз-өзінде жинап тұратын бұл спорт. Сондықтан да көп ізденіңдер. Қазір мүмкіндіктердің заманы, мүмкіншілік өте көп. Әлеуметтік желі болсын, ғаламтор, интернет дейді ғой. Барлығында ақпарат жетеді. Түрлі бағдарламалар бар. Қазір ешқандай бір-біріне, мысалы үшін жаңағы қолды байлап тастаған ештеңе жоқ. Көп жағдайда коррупцияның шығып кетуіне байланысты, оның өзімізге тіке байланысты. Біз бір жерден бір таныс іздеп тұрамыз, бірден бірдеңе тез бітетін жағын қарап тұрамыз да. Ол бізге көрінбеуі мүмкін. Бірақ түптеп келген кезде ол шынымен де сол. Сыбайлас жемқорлықты сыбайлас қамқорлыққа ауыстырып жататын кездер болады. Соған кішігірім жас отан болып, жайдарман болып, бәріміз атсалысайық. Шынымен егер солардың барлығы бір белгілі бөлігі орындалса, біраз нәрсе дұрыс болар еді елде. Бұйыртса. Сәтін салса. Отылдым. Пешкере. Ендеше Есен аға, келгеніңізге көп рахмет. Сәттілік сізге дейді Есен аға. Болат. Көп рахмет. Болатқа дедім. Тыңдаңыздар. Көріңіздер. Че, брат, провел? Все, провел. Че, как? Было все? Да, все отлично. Ты что, я вот руками там махал, ноги поднимал, ничего? Да, я все снял. Прикинь, когда возвращался по дороге, джинсы поднял. Нормально, да? Да, все отлично. Вот что-то, вот что-то не нравилось мне. Вот как будто, знаешь, бывает же, вот девушка бывшая за тобой следит. Ну, не то чтобы бывшие, но за тобой следили, да. В смысле? Али? Ты что тут делаешь? Может, уйдешь? Али? Иди. Только никому не говори то, что мы тут записывали. Давай. Я должен быть там вообще-то. Али, ты уже не оператор. До свидания. Там, да. Мүмкін тездетесің? Али, дверь. Дверь, Али. До свидания. Спасибо тебе за все. Нет, Али. Блядь, ты видал? Да. Как так можно, да? Сказал по-человечески, барш, нет. Уже, братан, второй гость подряд. Чувак, как дела? Нормально. Че, приступаем к монтажу? Отсняли? Какой монтаж? Шоу Дииды наш. Мы же все отсняли. Теперь монтаж. Братан, я диджей. В смысле диджей? Ну, я тебе об этом еще в клубе говорил. Что я диджей. Ты же с аппаратурой, технику-то. Музыкальная аппаратура. Ни фото, ни видео. Музыка. Ну-ка, подожди.
Ты же деньги не потратил, да, еще? Какие деньги? Алло, Алишка, разговор есть, брат, как дела? Алло, Диль, ты же деньги не потратил? Может, это продолжим? Снимать будем? Монтаж делать, да? Да мне просто дружба важнее, я подумал. Да. Да? Да что делаешь сейчас? Пойдем покушаем. С меня ужин. Ты хочешь? Да? Ехала? Ехал. Что, все? Вместе снимаем, да? Что, он реально плохо снимает? Да, он не умеет.